ausardiarik ez, beldurra gainezka, geroak ekarriko duenaren kezka, hitzak barrenean gatibu, kolpean ies egingo dizuten izu. Inertziak idazaitzan utzi duzu, ustez bizirauteko, guztiz ez ondoratzeko. Dara berean bilaten gabe, patuak zer ekarriko dizun zaizan. Egunon guztioi, poza handia ematen du, sala hau, hain ederra den sala hau jendez gainezka ikustea, eta egia esan, poza handia ematen du sala jendez gainezka ikustea horrelako gai garrantzitsuetaz hitz egiteko. Segurazki, etxe bizitzaren auzia da, eztabaida politiko eta publiko guztietan ahoz aho dabilen gai nagusienetako bat. Mintzagai izaten da komunikabideetan, lerroburuak okupatzen ditu, tertulietan ere gai nagusienetako bat izaten da, eta parlamentuetan eta udaletan ere eztabaidagai izaten dugun gai potolo horietako bat izaten da. Baina herritarren artean ere kezka eta eztabaida nagusi horietako bat bilakatu da. Herritarren kezka nagusia da etxe bizitzaren auzia, eta esan daiteke korapilo handi bat dugula gizarte bezala etxe bizitzaren auziaren bueltan, zailtasun handiak ditugula etxe bizitzaren bueltan, eta herritar gehiago eta gehiago katramilatuak ditugula etxe bizitzaren auzi honen edo arazo handi honen bueltan. Herritarrak egunero gero eta gehiago dira ikusten ari direnak, merkatua deskontrolatua dagola, prezioak rekor historikoetan daudela, berdin du alokairuari begiratzen baldin badiogu edo etxe bizitza saltzen den etxe bizitzari begiratuta, deskontrola izugarrizkoa da, lerroburuak zentzu horretan oso elokuenteak dira, beti ikusten dugu nola rekor historikoak hausten diran leku desberdinetan, eta herritarrek egunero ikusten duten nola bere dirusarreren parte handi bat eman behar duten, gero eta handiagoa eman behar duten, etxe bizitza gastuak ordaintzera. Los ciudadanos y ciudadanas perciben como hay un desacople cada vez mayor entre lo que reciben en forma de sueldo y lo que tienen que destinar a la vivienda, y eso es algo que condiciona absolutamente sus posibilidades de vida y condiciona absolutamente también las posibilidades de emancipación, de iniciar proyectos de vida de las personas más jóvenes. Ikusten ari gara nola gazteak emantzipatu nahian dabiltzan, baina etxe bizitzaren prezioak, etxe bizitzarako sarbidean dituzten zailtasun guzti horiek, erabat ia ezinezko bilakatzen duten bizitza proiektuak aurrera eramatea. Gure herrietatik, gure hirietatik, gure auzoetatik espulsatuak gertatzen ari dira gazteak, eta atzeratu egin behar dituzte beraientzat vitalak diren hainbat eta hainbat erabaki. Están condicionando la posibilidad de toda una generación de desarrollar proyectos de vida dignos. Y además, la vivienda se ha convertido en el epicentro de la desigualdad. Y esto no lo dice Euskal Herria Bildu, lo dicen entidades como Cáritas. Cáritasek ere esan berri du, etxe bizitzaren bueltan dugun auziak, bilakatu dela momentu honetan desberdintasun sozialen epizentroa gure herrian. Beraz, esan daitekena da, azkenean, etxe bizitzarako sarbidea
ukatua izatea, mugatua izatea edo baldintzatua izatea, horren bueltan sortzen diren ezintasun horiek eta zailtasun guzti horiek, erabat baldintzatzen dituztela bizitza proiektu duinak burutu ahal izatea, eta hori oso auzi potoloa da herri bezala. El tener condicionada las posibilidades de acceso a la vivienda, el que se nos niegue el acceso a la vivienda o el que se dificulte el acceso a la vivienda, condiciona absolutamente y de arriba abajo las condiciones de vida de la ciudadanía, y eso es una cuestión política de primer orden. Eta egia da, ez dela auzi erraza, egia da auzi honetan ez dagoela errezeta magikorik, baina errezetak badaude, aplikatzen ari dira beste leku batzuetan, ezagunak dira eta determinazio politikoa eskatzen dute. Es verdad que esta cuestión de la vivienda, la dimensión que ha tomado esta cuestión de la vivienda, que ha tomado ya la dimensión de una emergencia, pues no es una cuestión sencilla, que no hay recetas mágicas para afrontar una cuestión de este orden, pero recetas existen, son conocidas y se están aplicando en otros sitios. Uste dugu bukatu dala itxutzen garaia, denbora gehiegi galdu dugu, eta orain oso kezkatuak daude batzuk, politika immobiliarioa egiten denbora galdu duten horiek oso kezkatuak daude, baina orain behar duguna da benetan etxebizitza auzioari soluzioa emateko eraldaketa programa koherente bat aurrera eraman ahal izatea. Ya no es tiempo, ya no son tiempos, han acabado ya los tiempos de las palabras vacías. Aquellos que ahora parecen mostrarse tan preocupadas con esta cuestión de la vivienda llevan años haciendo políticas inmobiliarias y no políticas de vivienda, y hemos perdido demasiado tiempo, y en la cuestión, la emergencia habitacional, la cuestión de la vivienda necesita un programa de cambio profundo que desde luego no son capaces de protagonizar aquellos que nos han traído hasta ahí. Ibilbide hori, behar dugun eraldaketa ibilbide hori josten ahalegindu gara Euskal Herria Bildutik, eta orain eskuartean dugu plan bat, programa oso bat, ambiziosoa, koherentea, ez da gutxi, koherentea, errealista eta batez ere praktikoa, etxebizitzan auziari erantzun bat eman ahal izateko. Plan bat, helburu nagusi bat duena, eta da, herritarrek duten etxebizitza beharrari erantzun bat ematea. Oso jakitun geralako bizitza proiektuak etxebizitzaren inguruan zimentatzen direla, ez? Bada, bizitza proiektuak zimentatzen dituen elementu nagusi horietako bat. Eta horrek huts egiten duenean, zimentu horrek huts egiten duenean, etxebizitzaren auzia beste arazo batzuetan bilakatzen da, eta biderkatu egiten ditu bestelako arazo ekonomiko eta sozialak. Como decíamos, ya no son tiempos de palabras huecas, necesitamos un plan de cambio profundo, y Euskal Herria Bildu ha diseñado todo un recorrido, todo un plan para dar respuesta a esta emergencia habitacional, un plan coherente, un plan pragmático, un plan ambicioso y un plan real para, como decíamos, poner en vía de solución esta que es la principal preocupación de la ciudadanía. Hay tres elementos fundamentales sobre los que se cimienta la propuesta de Euskal Herria Bildu. Una es que hay que intervenir el mercado. El mercado está descontrolado y necesitamos poder intervenir en ese mercado para poder, poner fin a las prácticas especulativas, para poder también controlar los precios, pero también para poder controlar y poder intervenir en aquellos elementos que están multiplicando el problema de la vivienda. Necesitamos también plantear o proteger la función social de la vivienda. Las viviendas tienen que ser para vivir, para que la ciudadanía viva en ellas, no para otras cosas. Y necesitamos mecanismos que nos permitan controlar esos usos indebidos de la vivienda. Y como último elemento, como otro de los pilares, es que necesitamos una promoción a gran escala de la vivienda protegida, fundamentalmente de alquiler, pero necesitamos que en este momento los recursos públicos se dediquen a la vivienda protegida. Hiru elementu funtseskoren inguruan eraiki dugu gure etxebizitzari aurre egiteko proposamen hau. Lehenengoa da, merkatuan esku hartu behar dugula, merkatua erabat deskontrolatua dugu, eta behar dugu esku hartu, prezioa kontrolatzeko, behar dugu esku hartu
jokabide espekulatiboekin amaitzeko eta behar dugu esku hartu arazo hau biderkatzen duten faktore eta agenteak kontrolatzeko. Behar dugu baita ere babestu etxe bizitzaren funtzio soziala, etxe bizitzek behar dute izan bizitzeko, ez beste gauza batzutarako, eta behar ditugu mekanismoak babes hori artikulatzeko eta desegokiak diren erabilera horiek baldintzatzeko eta kontrolatzeko, eta hirugarrenik behar dugu momentu honetan etxe bizitza babesturako sustapen handi bat, eskala handiko etxe bizitza babestuaren sustapen bat behar dugu. Funtsezkoa da momentu honetan baliabide publikoak etxe bizitza babestua sustatzera bideratu ahal izatea. Uste dugu eta sinestua gaude posible da Euskal Herrian auzi hau konponbidea, etxe bizitzaren auzia konponbidearen bidean kokatzea. Horretarako behar da determinazio politikoa eta guk oso argi dugu, determinazio politiko horretatik egin dugu proposamen hau, eta behar dugu baita ere konpromisoa. Eta erabat konprometitua gaude auzi honi erantzun bat ematen. Eta ez da oraingo kontua, konprometituak izan gera orain arte ere gai honetan, eta Euskal Herria Bilduk etxebizitzaren auziaren inguruan defendatu, proposatu eta errebindikatu izan duguna inork baino hobeto daki kongresuan dugun diputatuak, Oskar Matute, eta berari emango diot hitza. Seguramente, se me oye bien, ¿no? Vale. Yo que seguramente todos y todas los que estamos aquí hemos oído hablar en muchas ocasiones, en muchos debates, en muchas de nuestras intervenciones, sobre una expresión muy clara que es la de vivir en una encrucijada histórica. Normalmente una encrucijada histórica tiene retos de época, tiene circunstancias que hacen que ese momento sea histórica por alguna cosa. Y en este caso, sin duda, esta encrucijada histórica en la que vivimos tiene un reto de época que es el de la vivienda, es el de garantizar el derecho para todos y todas para acceder a una vivienda digna. Se suele decir que las condiciones de trabajo de las fuerzas de izquierda tienen que ver con garantizar condiciones de vida digna para todos y para todas. Es bastante difícil trabajar para conseguir eso si no somos capaces de dar techo a todos y todas. Si seguimos entendiendo que la vivienda puede actuar con una ambivalencia calculada, que es la de puede ser el derecho al beneficio de unos pocos en detrimento de muchos y muchas, o, por el contrario, y así debería ser, tiene que ser el derecho de todos y todas a disponer de un lugar en el que cobijarnos. Esa ha sido la apuesta de Euskal Herria Bildu desde sus inicios y por eso hoy, aquí, como decía Nerea, presentamos un plan para cambiar una dinámica que hace que antepongamos la reproducción del capital a la reproducción de la vida digna. Una dinámica que hace que unos pocos sigan enriqueciéndose y que, por tanto, se siga manteniendo una brecha social cada vez más elevada entre unos pocos y los muchos y que impide a la mayoría de la gente tener ese proyecto de vida digna que se merece. Por eso, en ese plan que va a presentar Euskal Herria Bildu hay una apuesta clara y decidida por la intervención. Por una intervención sí o sí. Porque también es incierto cuando se dice que no intervenir en el mercado es una manera de dejar que las cosas fluyan, de que la mano invisible del mercado equilibre la oferta y la demanda. Porque de alguna manera esa no intervención es una intervención en sí mismo. Dejar de hacer lo que te toca, además de una irresponsabilidad, es permitir que aquellos que mantienen una realidad desigual la sigan perpetuando. Por eso la apuesta de Euskal Herria Bildu por la intervención es clara y la decimos sin ambages y sin temores. No tenemos ningún problema en reconocer que para un poder público su función principal es, con los recursos de los que dispone, garantizar vidas dignas para todos y para todas. Y eso supone corregir las desigualdades que un mercado como el mercado de la vivienda produce por su propia naturaleza. Si apostamos por la intervención, la primera reflexión que tenemos que poner encima de la mesa es si tenemos o contamos ya con instrumentos para poder hacer cosas o, de lo contrario, hay que crearlos todos desde cero. Y por hacer un recorrido histórico no muy extenso, lo primero que hay que señalar es que sí que tenemos instrumentos. La cuestión es si los estamos empleando, si los estamos utilizando, si los estamos haciendo funcionar a medio gas o, por el contrario, estamos desarrollando todas sus potencialidades. Pongo 3 ejemplos. La Ley de Suelo y Urbanismo del Parlamento Vasco, aprobada en el Parlamento Vasco en 2006, establecía el carácter permanente de la vivienda protegida, pero establecía también unos porcentajes de vivienda que apostaban por la vivienda protegida frente a la vivienda libre. ¿Se están haciendo en todas las circunstancias y en todas las condiciones esas medidas o se están aplicando esas medidas? Pues a veces.
Pues porque parece que algunas de las formaciones políticas que están en ese gobierno y que lo estaban en el anterior no tenían tampoco demasiada voluntad o empeño en que esas leyes tuvieran un desarrollo pleno. Quizás para no interferir en el mercado o quizás porque muchas veces se confunde la política de vivienda con la política inmobiliaria. Otra circunstancia, la Ley de Vivienda del 2015 también del Parlamento Vasco garantizaba el derecho subjetivo a la vivienda. ¿Qué es garantizar el derecho subjetivo a la vivienda? Es aquel que determina que los poderes públicos, en este caso el Gobierno vasco, tiene la obligación de buscar vivienda para toda aquella persona que la busca y no la encuentra por sus propios medios. Es decir, de tener un papel proactivo en la búsqueda de esa vivienda, bien dotando de vivienda, bien ayudando a tener vivienda. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues dar una serie de ayudas económicas para que sea menos gravosa, menos dura el acceso a la vivienda para aquellos que, aun y con las dificultades que el mercado pone encima de la mesa por los altos precios, puedan acceder a ella. Y un tercer ejemplo, la llamada Ley por el Derecho a la Vivienda, que sobre todo tenía que ver con la acción en los alquileres, que se aprobó en el 2023 en el Congreso de los Diputados y de las que Euskal Herria Bildu fue parte activa. En ella se establecían los índices de referencia de precios que permiten topar el precio del alquiler, que permiten poner límite a la ansia especulativa de unos pocos para garantizar el acceso a la vivienda de cada vez más gente, a poder ser de todos y todas. ¿Qué se ha hecho? Pues probablemente intentar frenar el desarrollo de esas posibilidades, de esas potencialidades, a través de un retraso inexplicable a la hora de enviar los datos que tenían que servir para fijar el índice de referencia de precios. Baste mirar lo que ha hecho la Diputación de Araba o la Diputación de Vizcaya para entender esto que digo. ¿Qué quiero decir con estos tres ejemplos? Pues que es muy recurrente que aquellos que se niegan a intervenir en el mercado porque creen que eso les puede generar enemistades con sectores poderosos, te digan que todas estas leyes no han servido para corregir la situación grave en la que vivimos. Pero esto no deja de ser algo parecido a aquello que podría pasarle a alguien a quien le diagnostican una dolencia severa o grave, le pautan un tratamiento, decide no seguir el tratamiento y luego le echa la culpa de su empeoramiento al propio tratamiento que ha decidido no seguir. Pues eso es exactamente lo que determinados gobernantes han hecho en este país y en prácticamente todos los que nos rodean para eludir su responsabilidad directa en la búsqueda del acceso a la vivienda para todos y todas. Es, en resumen, garantizar que el derecho a la vivienda está por encima de la posibilidad de enriquecimiento de quien posee más de una vivienda. Es garantizar que el derecho a la vivienda es un derecho inalienable para todos y para todas. Es eso que se viene a llamar reforzar el estado del bienestar, porque parece bastante evidente que no hay condiciones materiales para desarrollar un proyecto de vida digna si no tienes un lugar en el que reposar, en el que descansar o en el que coger fuerzas para seguir afrontando tu dificultad del día a día. Y para eso Euskal Herria Bildu lo que ha hecho ha sido, en ese plan, disponer o ofrecer una caja de herramientas. Y decimos una caja de herramientas porque en vivienda no se trata de focalizar toda la acción política del poder público en una sola dirección. Hay que hacer muchas cosas en muchas direcciones y durante mucho tiempo. No hay fórmula mágica que resuelva la dificultad de acceso a la vivienda de cientos de miles de personas en Euskal Herria para mañana. Hay voluntad, determinación y herramientas para poder empezar a resolver esta situación y para que la gente vea que la acción política no es solo la gestión de lo posible, sino la búsqueda de transformación para que lo que es imposible hoy sea posible mañana. Por eso, desde Euskal Herria Bildu, y finalizo, lo que planteamos es una plena disposición para trabajar. Somos conscientes de la fuerza que tenemos y también somos conscientes de la que podemos llegar a tener. Y lo que hacemos es, nuevamente, y esto no es una estrategia novedosa en Euskal Herria Bildu para ninguno de nosotros y de nosotras, es ofrecer nuestra mano tendida a los agentes sociales, sindicales, políticos y económicos del país para decirles que estamos dispuestos a hacer del poder público, de todos los poderes públicos, la palanca de cambio necesaria para revertir la situación actual y garantizar para todos y todas el derecho a una vivienda digna y adecuada. Esa es, y no otra, la función de la política. La mejor manera de ennoblecer la política es hacer que la gente entienda que la política sirve para resolver sus problemas, no para perpetuar los problemas que ya existen y ofrecerle nuevos problemas. Por eso yo creo que también desde lo local ofrecemos siempre posibilidades y creo que también, y esta es la parte que yo no he tratado porque creo que alguien lo hará bastante mejor que yo, es desde lo local, desde lo que podemos también empezar a poner en pie pequeñas utopías, utopías que en el fondo transforman una realidad como la que queremos. Así que, ahora. Bueno, egun on guztioi,
nik zezaten detan. Niri dagokidanez, bizi dugun etxe bizitza larrialdi egoera honetan, udalok zer egin dugun, edo zer erabaki hartu ditugun azaltzera nator. Esan behar da etxe bizitzarena gai transversala dela. Euskadiko autonomi erkidegoak eskuduntza esklusiboa daukala etxe bizitzaren gaian, baina hemen alkatez ingurauntan honontan esan berdeu Euskadiko tokiko erakundin legeak, 2/2016 legeak, argi esaten duela, udalok eskuduntza propioa dugula, etxe bizitzen planifikazio, programazio eta kudeaketarako, beraz, ez daukagula aitzakiarik. Eta daukagun marko juridikoaz, ahalbidetu behar dugula etxe bizitzaren erronkari aurre egiteko. Nereak hitzartzean argi esan duen bezala, etxe bizitzarena da daukagun arazo nagusienetako bat. Segurazki iraganean hartu diren erabaki edo eta dinamika ezberdinen ondorioz, gaur egun jasaten ari garena. Eta Nereak eta Oskarrek esan duten bezala, hemen gaude, EH Bildu, etxe bizitzaren arazo erronka bihurtu dugu, guk esaten dugu aurrera egin behar dugula, daukagula konponbidea. Segurazki ez daukagu formula magikorik, baina badaukagu estrategia bat, badaukagu baliabideak, uste eta osagarri pixka bat fata zaigula, baina helburua guztiak argi daukagula, ez? Etxe bizitzarako eskubidea egia asko izateko bermeak jartzea dagokigu. Behin hau esan da, vengo a hablar de mi libro, Azpeitian hartutako erabakin baten berri emango dut. 2025 urteko urtarrilean onartu genuen etxe bizitza hutsak mobilizatzeko programa. Komunikabideetan ez, beste testuinguru batean azaldu zen. Azpeitia va a ser el primer municipio en la aplicación del canon. Hasieratik esan genuen gure helburua ez zela kanon aplikatzea. Baizik eta kanonaren tresna erabiltzea, azken finean etxe bizitza hutsak mobilizatzeko. Eta esan behar da, hemen Xabi eta Inigo eta alkateok ez ja desiatzen zaudetenok, etxe bizitza hutsak mobilizatzen hasteko. Aurretik etxeko lan batzuk egin behar izan genituela, oso garrantzitsua delako ez, marko juridikoa izatea, segurtasun juridiko baten baitan jokatzea. Niri dagokidanez, 2019 urtean, alkatetzan sartutakoan, plan estrategiko bat ekin genion eta konturatu ginen ez, etxe bizitzarena benetako pixu bat zaukala, beharrezkoa zela plan propio bat egitea, eta 2022ko otsailean onartu genuen etxe bizitza plana. Horretarako, diagnostiko bat egin genuen, azterketa bat, 2 galdeketa luzatu genituen, alde batetik 572 herritarrei luzatutako galdeketa bat, emantzipatu gabeko 572 herritarrei, eta alokairuan bizi ziren 126 herritarrei. Eta emaitzak nahiko marrazki argi utzi zuen, etxebideen 578 eskatzaile genituen, etxebideen izena emandakoen 156ak 21.000 euro azpitiko ingresoak zituen. Azpeitian 18 eta 35 urte bitarteko gazteetatik 130 bakarrik ditugu emantzipatuak. Horietatik 183ak Azpeitin bizi nahi duela argi adierazten du. Beraz, marrazki argi bat genuen, argi ikusten zen, etxe bizitzarako sarbidearako zailtasun gehienak zituzten kolektiboak, direla gazteak, eta Azpeitira bizitzara etorri berriak, eta horrekin batera baita ere emakumeak, famili monoparentalak, bananduak eta adinduak ere bai. Beraz, plana idaztearekin genion, eta tarte horretan jokoan sartu zen 149/2021 dekretu famosoa, txapuza juridiko bat izan dena, azken finean 3/2015 legean hartu zenean, Oskarrek aipatu duena ez, argi adierazten zen etxe bizitzaren funtzio soziala, etxe bizitzak bizitzeko direla, PNUek kontra bozkatu zuen, eta ondoren, 6 urte beranduago, berak kontra bozkatu zuen lege baten garatzea tokatu zitzaion. Eta uste dut ez, etxe hutsaken garatzen dituen erreglamentu horrek ez duela benetan onartu zen legearen espiritu hori errespetatzen. Plana onartu genuen, handik 3 hilabetera etxe bizitza bulegoa onartu genuen, eta lanean hasi ginen, uste dut garrantzitsua dela horrelako erabaki bat martxan jartzeko, ausardi politikoaz izateaz gain, aholkulariekin ere kontatzea, eta baita ere udaleko sail ezberdinen arteko sinergiak bilatzea.
lehenik eta behin idazkariarekin harreman ona izatea, eta gero kontu hartzaile, gizarte zerbitzuak, hirigintza eta zerbaitik ez, udaltzaingo sailekin ere bai. Momentu horretan, Madrazoren gobernuan aholkulari lanetan ibili zen pertsona batek esku bota zigun, marko juridikoa ere prestatu genuen, eta konturatu ginen Azpeitian 6.000 etxe bizitzatik, ia 600 posible zela etxe bizitza utzi gisa deklaratuak izatea. Guzti hau legeak ezarritako parametro objektiboak kontuan izanez, gure kasuan kontuan izan genituen ur kontsumoak, Gipuzkoako ur konsortzioarekin ez, elkarlanean gaudelako, eta etxebizi aplikazioa daukagu. Horrek aldi hori ematen digu marrazki bat, zeinetan asaltzen den Azpeitiko higiezin bakoitzaren egoera katastrala zein da eta ur kontsumoak zeintzuk diren. Ur kontsumoaren batazbesteko hartzen dugu, eta batazbesteko horren erenera iristen ez baldin bada, posible da ez, prozedura administratibo bat hastea, etxe hori gisa kalifikatzeko. Esan behar da, argi genuela, ez genituela, 600 jabe horiek aldi batean hartatuko, beraz, 2025 da 2026 urte bitartean, 200 espediente edo 200 familia tratatu ditugu, hitzordu bat ematen zaie etxe bizitza bulegoan, eta inolako administrazio prozedura hasi aurretik, hitzordu bat ematen zaie, alternatibak eskaitzi zaizkie, eta bitartean negoziazio prozesu baten hasten gara. Esan behar da, urte honetan lortu ditugun emaitzen balorazioa oso positiboa dela, 200 etxe bizitza horietatik 60 mobilizatza lortu dugulako, 130 mobilizatza lortugu inolako prozedura administratiborik hasi gabe, beste 200 etxe jabekin prozedura administratiboa hasi dugu. Honekin esan nahi duguna da, erabakiak hartuz gero, baditugula tresnak emaitzak eman ditzazketenak. Kasu honetan, 60 etxe bizitza mobilizatu ditugulako, jasangarren ikuspegitik ere, iruditzen zaigu emaitza positiboa dela. Kontuan izanik, gaur egun babes publikoko etxe bizitza bat eraikitzea, lurzoroa duainik izan da, 150.000 euro kostatzen dela, ez esan dugu ez, 900 milioko inbertsio batekin ordez, uste dugu tresna honen bitartez, posible dela etxe bizitza horiek mobilizatzea. Guk ez lan honekin aurrera jarraitzen dugu, oraindik ere beste 200 jabekin jarri berrialeko harremanetan, eta gaurkoan ez, adierazi nahiko nukeenaz, badaukagula estrategia bat, badaukagula marko juridiko bat, baliabide batzuk falta zaizkigula, baina, hauzerdia pixketekin lan egitea besterik ez dagokigula, eta, mezu horrekin amaitu nahiko nuke. Eskerrik asko. Egun hau guztioi, entzun dugunez eta jakinda denez joera globala da, eta horregatik Nafarroan ere urte luzez etxe bizitzaren inguruan merkatuaren logika mugitu da. Etxe bizitza eskubide bat izan beharrean, gero eta gehiago negozioa bihurtu da inbertsio eta espekulazio tresna. Dakizuenez, 2015an aldaketa politikoa eman zen Nafarroan, eta onartu behar dugu ordutik hainbat aurrerapenak eman direla baita etxebizitza politiketan ere. Etxebizitza eskubide subjektiboaren aitortzan, lege aldaketetan edo laguntza sozialaren inguruko neurrietan aurrera egin da Nafarroan azken urteotan. Eta lege aldaketa guztietan, aurrera pauso horietan guztietan Euskal Herria Bildu beharrezkoa izan da gure inpronta utzi dugu. Hala ere, urte hauetan guztietan askotan errepikatzen dugun moduan, egindakoa ez da nahikoa anbizio gehiago behar da, salto bat eman behar da, eman den aldaketarik benetako eraldaketara etxebizitza politiketan. Ezin da etxebizitza eskubidea hitzetan, paperetan aitortu, eta gero aurrekontuen 2% eskaz etxebizitza politiketan bideratu. Ezin da etxebizitza larrialdiaz hitz egin eta aldi berean sustapen publiko hain eskasa mantendu. Ezin da espekulazioaren aurkako diskurtsoa egin, eta gero administrazioak baliabide nahikorik ez jartzea.
Ez jartzea ikuskaritza egiteko, ez jartzea etxebizitza hutsak mobilizatzeko, alokairu gehiegikeriei aurre egiteko, eta Euskal Herria Bildutik proposatzen duguna da. Erronkaren tamainako erantzunak, paradigma aldaketa bat azken finean, etxebizitza merkatuaren logikatik atera eta benetan eskubide gisa ulertzeko. Sektore publikoak lidergoa hartu behar du, parke publiko sendo bat eraiki behar da, merkatuaren gaineko kontrol publiko handiago behar da, etxebizitzaren hutsak mobilizatzeko neurri ausartak hartu behar dira. Hori dena, egin behar dela pentsatzen dugu. Eta edozein kasutan, gobernua ez da eragile bakarra, badakigu instituzio guztiek dutela zeregina erronka handi honetan. Eta tokiko erakundeek ere paper erabakigarria dutela. Eta maila honetan ez gara zerotik, ez gara hutsetik abiatzen. Iruñan, gobernura heldu ginenean lehen neurrietako bat etxebizitza plana adostea zen. Eta plan horrek alokairu sozialaren aldeko apustua egiten du. Gazteen emantzipaziorako baliabideak planteatzen du. Etxebizitza hutzen mobilizazioa sustatzen du. Auzoen birgaitzea etxebizitzaren erdigunean jartzen du plan horrek. Izan ere, Iruñan, Euskal Herriko hiriburu zaharrean hitzetatik ekintzetara pasa gara. Eta ikuspegi hori bera lantzen ari gara ere Nafarroako Udal eta Kontsejuen Federazioan. Dakizuenez, Euskal Herria Bildu lehen indar municipalista izanik Nafarroa garaian federazioko lehendakaritza daukagu eta hortik ere argi utzi dugu etxebizitza lehentasun politiko nagusietako bat dela tokiko erakundeen eta municipalismoaren papera aldarrikatuz. Horregatik, etxebizitza hutsen gaineko zerga modu orokortuan sortzeko lan egiten ari gara Nafarroan. Eta despopulazioari aurre egiteko neurri zehatzak definitu dira etxebizitza arloan tokiko entitateen parte hartzearen bidez. Beraz eta amaitzeko, Nafarroan aldaketa egon da, eta gu aldaketa horren parte izan gara. Baina urte hauetan guztietan esan dugun bezala aldaketa hori ez da nahikoa izan, salto bat egin behar da, etxebizitza politika ausartagoak, ambizio handiagoa behar da, eta paradigma berri horretarako Nafarroan ere Euskal Herria Bildu bermea izango da. Horregatik, ostiral honetan bertan, Nafarroarako etxebizitza politikarako dekalogo bat aurkeztuko dugu paradigma aldaketa hori gauzatzeko 10 neurri naguserekin. Aldaketatik eraldaketara pasatzeko proposamen zehatzarekin. Y para concluir, decir, pues sí, que en Navarra se produjo el tan ansiado cambio y que Euskal Herria Bildu ha sido parte imprescindible de ese cambio, pero como ya hemos venido repitiendo todos estos últimos años, lo que se ha hecho no es suficiente y hay que dar un salto. Hacen falta políticas de vivienda más valientes, hace falta más ambición y para ese nuevo paradigma, también en Nafarroa, Euskal Herria Bildu va a ser la garantía. Por eso este mismo viernes presentaremos en Iruña un decálogo para la política de vivienda en Nafarroa con 10 medidas principales para hacer posible este cambio de paradigma. Propuestas concretas para pasar del cambio a una transformación real. Y ahora le cedo la palabra a un hombre que tiene, además de la vivienda, otros muchos retos en esta tierra. Pello Txandian hori. Bueno, ni tokatzen zait, ekitaldia iztea, eta noski, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan zentratzea horretarako.
Oskarrek esan du 2015ko legea izan zela mugarri bat, mugarri oso importante bat, non EH Bilduk parte hartu zuen. Gogoratu ezagun 2015ko lege hori, etxebizitza legea, EAeko etxebizitza legea, onartu zela EH Bilduren aldeko bozkekin, PSren aldeko bozkekin eta UPyD delako alderdi baten aldeko bozkekin. Eta aldeko bozka bakarrarekin, uste dut ordezkari bakarra zaukala UPyDek EAeko parlamentuan. Eta esan bezala, lege hori mugarri izan zen eta bertan jarri ziren oinarri politiko oso importanteak etxebizitza politika aurrerakoi bat egiteko. Esango nuke, bere neurrian eta jakinik desberdinen artean adostutako lege bat izan zela, esango nuke nolabait antizipazio lan bat egin zuela etxebizitza lege horrek, ez? Burbuila inmobiliarioak estanda egin zuen, argiki adierazi zen etxebizitzaren inguruan bazegoela dinamika espekulatibo izugarri handi bat, eta nolabait oinarri politikoa jarri ziren bestelako paradigma baten bidez etxebizitza politika bat egin eta arazoari konponbidea jartzen hasteko. Etxebizitzarako eskubide subjektiboa aitortu zen lehen aldiz lege horrek. Baina ze gertatu da 2015-tik 2024. Hau da, nik uste dut gako nagusia ulertzeko momentu hontan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan non gauden. Zeren lege horrek aukerak ematen zituen ondoren etorri den etxebizitza larrialdiari aurre hartzeko. Baliabide normatiboak, legea ematen zigun, hain zuzen ere etxebizitza politika osar bat egiteko eta martxan zeuden dinamika espekulatibo horiei frenoa jarri eta eskubide subjektibo gisa etxebizitza egikaritzeko, etxebizitza eskubidea egikaritzeko. Eta ze gertatu da hamarkada honetan, 2024 arte, hemen etxebizitza politikarik ez dela egin, baizik egin dena izan da politika inmobiliario bat. Eta hori da, momentu honetan daukagun arazoaren, esango nuke, arazoa hain larria izatearen faktore importante bat. Hamarkada bat galdu da. 2015-tik 2024 doan denbora tartea hamarkada galdu bat izan da, eta hemen erantzunkizunak badaude. Erantzukizun politikoa daude eta inork ez ditu asumitu nahi. 2015-tik 2024 bisesak EAeko promotora publikoak 3.000 etxebizitza publiko sustatu ditu soilik. 3.000. Gaurko begiradatik lotsagarria da. Eta uste dut norbaitek hemen ardurak hartu beharko dituzkela. Hamarkada honetan ez dira gai izan PNV eta PSE, PTS bat edo lurralde plan sektorial bat egin, eta lurraldea antolatzeko etxebizitzak non eraiki beharko ziren ordenatzeko. Ez da lurzoru erreserba estrategikorik egin. Alokairuak ez dira interbenitu nahi izan, eta EH Bilduk behin eta berriro insistitu du hortan ezken euskan eskumenak, baina Kataluniak egin izan du denbora tarte hortan. Eta guk, esaten genuena, zen, gure zuzenbide zibila baliatu behar genuela, gure autogobernua baliatu behar genuela, hain zuzen ere, prezioz oso goiti zeuden alokairuak interbenitu eta jendearen etxebizitza eskubidea bermatzeko. Etxe hutsak merkaturatzeko ez da urratsik eman. Nagorek aipatu duen dekretua 2021koa 6 urtetan ez da inolako urratsik eman 2015-tik aurrera etxebizitza hutsak merkaturatzeko. Eta turismoaren gehiegikeriei topea jartzeko ere ez da batere aleginik egin. Beraz, esan behar da, hamarkada galdu bat izan dela 2015-tik 2024 doan denbora tarte hori. Eta baldintzak bageneuzkan etxebizitza politika bat egin eta arazoari aurre hartzeko. Bagenukan, badaukagu, de hecho, eskala fisiko bat, 3 herrialde honetan, nahiko manejablea arazoari irtenbide bat emateko. Bagenukan legea, bageneuzkan gaitasun normatiboak, bageneuzkan baldintza instituzionalak eta bageneuzkan baita ere 3 herrialde hauetan gaitasun finantzieroak aktibatu zitezkenak etxebizitza publikoaren promozioa beste eskala batera emateko. Eta ez da horrelako ezer egin. Eta ondorioz, gaur egun aurkitzen gara etxebizitza larrialdi betean. Eta datu batzuk oso argigarria dira. Eta nik uste du ja momentu honetan hau inork ezin duela ezabatu. Inork ezin duela nolabait disimulatu. Ezin da disimulatu, baina esan bezala inork ez du ardurarik hartu nahi. Eta hontan bai salaketa politiko bat egin nahi dugu. Izan ere, EH Bilduk argi dauka politika onaren ezaugarri nagusitako badela, nork bere ekintza politikoaren eta gobernu ekintzaren emaitzen ardurak hartu behar dituela. Eta hemen inork ez du hartu nahi ardurarik azkenengo 10 urtetan egin denaren inguruan edo egin ez denaren inguruan. Gaur egun
emantzipazio adina 3 herrialdeetan 30 urtekoa da gutxi asko. Europako bataz bestekotik oso gora. Prezioak, dakigun bezala, maksimo historikoetan daude, bai salmenta prezioak eta bai alokairuaren prezioak. Eta momentu honetan 110.000 pertsona daude etxebiden izena emata. Beraz, zein izan da egin den politika inmobiliario hori, sustapen pribatuari bideman, haizeaman, eta ondoren, gobernuetatik, instituzio publikotetik egin dena da, nagusiki politika prestazionista bat. Ondorioz, gero, diru publiko gehiago ari gara inbertitzen, diru laguntzen bidez eta prestazioen bidez etxe bizitzara, eta geroz eta gehiago da etxebiden izena ematen duen jendea, merkatu libroan ezin dezakena etxebizitza bat eskuratu eta beraz babes publiko baten bila jotzen duena etxebidera. Beraz, argiki, momentu honetan, martxan dagoen etxebizitza politika da, frakasatu duen etxebizitza politika bat, eta hemen norabide aldaketa bat behar da, edo inflexio puntu bat behar da, benetan arazoari irtenbide bat emateko. No hay en estos momentos política de vivienda por parte del PNV y el PSE capaz de atajar el problema que tenemos en estos momentos, capaz de dar respuesta a esta situación de emergencia habitacional o de crisis de vivienda que estamos padeciendo. Porque el PSE no puede y el PNV no quiere. Y esta es la situación, un gobierno de coalición que ni siquiera está de acuerdo en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia habitacional como la que estamos viviendo, con graves consecuencias sociales y económicas, tanto para las familias, para los y las jóvenes, pero ya también se está convirtiendo la emergencia habitacional o la crisis de la vivienda en un problema económico que también lastra la competitividad territorial de la comunidad autónoma vasca. Y para que la siguiente década sea precisamente la década para atajar la crisis de la vivienda, se necesita intervenir. En un momento en el que el mercado está fuera de control y el sector privado no es capaz de ofrecer precios asequibles a cada vez más sectores poblacionales, lo que toca es que el sector público asuma la responsabilidad de poner orden en un mercado que está precisamente fuera de control. Y eso se llama intervención pública. Para que la vivienda sea un derecho, tiene que dejar de ser un negocio. Para que la vivienda termine siendo un derecho, tal como reconoce la ley del 2015, la vivienda tiene que dejar de ser un activo financiero especulativo. Y para eso hace falta intervención. Para que se garantice el acceso a la vivienda, se ha de priorizar, como ha dicho Nerea también anteriormente, el uso social de la misma. La vivienda tiene que ser para vivir en un momento en que la demanda está absolutamente desbocada y falta oferta precisamente. Para eso hace falta intervenir un mercado que está fuera de control. Y para que realmente bajen los precios sean realmente asequibles y la gente tenga seguridad habitacional, se debe construir un gran parque público de vivienda siguiendo el modelo precisamente de Viena, multiplicando por 10 el esfuerzo público que se ha hecho en la última década en promoción de vivienda pública. Y para eso hace falta intervenir. Interbentzioaren eta beste aldera begiratzearen arteko dilema zein da. Ze dilema da hori? Norbaitek esan izan du azkeneko asteetan. Hemen dilema da interbenitzen den merkatua ala beste alde batera begiratzen den. Hori ez da dilema bat. Erantzuna evidentea da. Interbenitu egin behar da, bestea ez da aukera bat etxebizitza larrialdiaren aurrean. Eta interbenitu egin behar da, espekulazioa eteteko, etxebizitzak bizitoki izan daitezen, eta azpiegitura estrategiko, azpiegitura sozial estrategiko bat eraiki dezagun, hau da, etxebizitza parke publiko handi bat jendearen eskubidea bermatzeko. Y EH Bildu se compromete a ello. Hoy presentamos una caja de herramientas, lo han dicho mis compañeros y compañeras. Como se ha repetido más de una vez, a esta situación no se le hace frente con una sola política pública. Se necesita una amplia caja de herramientas para desarrollar muchas políticas con mucha intensidad y de forma absolutamente coherente. Para eso hace falta un gran pacto de país que alinee las 3 escalas institucionales de la comunidad autónoma vasca: la escala autonómica, la escala territorial y la escala municipal o escala local. Pero creemos que es posible hacerlo, porque tenemos referencias y se están aplicando políticas en nuestro entorno que resultan eficaces y son
políticas públicas demostradas que están ya dando respuesta a la crisis habitacional. Y tenemos por referencia los países europeos socialmente más avanzados. En los países europeos socialmente más avanzados existen políticas, existe promoción de vivienda pública, existen herramientas que se están aplicando y dan resultado. Y es posible, mediante esta aplicación, atajar el problema de la vivienda en 10 años. Para eso hace falta una política pública decidida, ambición política y determinación. Y EH Bildu asume el reto de llevar la política de vivienda que necesita esta parte del país, en este caso, para dar una respuesta definitiva, una respuesta de choque a la emergencia habitacional. EH Bildu beraz konpromisoa hartzen du gaur euskal jendartearen aurrean, etxebizitza politika eramateko bere ekintza politikoaren eta instituzionalaren erdigunera. Badauzkagu herramientak, ez dago etxebizitza politika publiko bat eta bakarra arazoa konpon dezakena. Neurri asko behar dira, modu bateratuan, modu koordinatuan, aplikatuko direnak lurralde osoan eta 3 eskala instituzionalak ondo koordinatuz. Kontziente gara, denbora eskatuko du honek, baina uste du 10 urteko epean posible dela emergentzia habitazionalari buelta ematea. Horretarako ambizioa behar da, determinazioa behar da eta konpromisoa behar da. Eta Europako herrialde sozialki aurreratuenen erreferentzia aintzat hartuz, uste dugu, hori posible dela egitea. Hori da gure konpromisoa eta horretara jarriko gara datozen hilabete eta urteetan. Mila esker.